Hello, nabon chawin rain min lun singson YouTube channel a lem hewin tunin khwa he kain master he I tik mana ele I pia ki mangham he lo le videos editing I tik bol ham chu in sei khom de ni chin dinga chun video he skip bol levin bon cha hlung ke na ve du hoi ta ti lo wa hele jo ten he take it lo de nen he take it lo ten ke in azo zo se ai lo le apalo lo ani na sei kit the he je chen alin ke na vet divin vel ki tim win he tu a hen sei du hetan kain master he atam pe na hi akiman dan he videos editing a ya akiman hi je hen mi mi tel ayong hen kain master he imang hi amanga hi sau sawen hi wang hen koiman ipitham hoite in aman cha thei hin aje chu asunga he thil man cha he chroma keys ai lo le thil green screen ho itiki mana ai lo la background pa ho itiki su thinga ti ho ha ai lo le bell icon ke ti ho iti aje wa min YouTube ma thinga iti videos asem them ti ho cha min adi sena YouTuber so han ha man hen ta nangin jong he ta banga tai ma kho videos i man ki sim no bell icon ho them na koi no ma he le ti ho cha la ka sei banga he na bol ala nan ki koi the nan bol the de hin tin chin dinga he kain master he version he za chum ma hen a version he nangin naki download khila naki la khila he le sum ma ni ki cho tho ding a premium mong che he naki cho tho dinga om de he je chuni chi sa nga chu e ho te dinga chu ga aman cha bai chu tu akin ka sei pa che in ki download no ina man diu a in chu ane yong hin de hen chi a cha ka ta san dung zu ya kan si ma in chu them khat kan sei den tin chulai anoi langa hin setting he son leo chun lai setting he son win lang ting la noi lang hen ve ki leo chun ama sa pe na wang na bol diu khana ka dei wang chu device kepe chulai pa chipa device kepe capability information device capability information hin cha hin na lu novin lang hello chun to ha kya Redmi Note 8 Pro hi in Xiaomi hin chi he analyze ka bol jo wa ti he hong uma hen chenang inong analyze na bol den ten chla run analysis kit ti khon lai khon sot ding lai achung langa ji lang panga dot thum ki pi na lang khon chel chan run analysis now ki ti na mu den chu lai khon son en lang hele chun lai ti ma khat so hung min ten si lai run analysis now ki ti kho lai khon na chi la chun chu khon sot ki ding si jo ten chu khon sot jo wa hi teng le loading neo khat hung min tin load a che jo chan chu nanga ding load hong che jo teng la nanga yong ta bang ai so hong ding hai tai chipset ki ti MT6785 ki tu ta bang hong min tin tela na phone na device so i pham Redmi Note 8 Pro ham le Xiaomi i pham chu Android version i za nam tho chu nanga ang nen mu thei ding nen ta bang a kia bangai nen mu dei tai chu chung hin tin kia he analysis ka ki bol chai sa ai pha na avela ka bol ki lo tan nang na bol chen la ki bui na ding ki cha na ding i ma ampun analysis bol en lang na bol chai teng loading den phat second i za nam khat bang de hen cha cha ki chai le nanga yong ti hi jeng de he chu hen tin chu he dinga khat he in telaban sei ki ning ting ani chu ki no thim ta kan sei de video he sau lang ta ka sim nom lo je hen chom lang ta he thei diu pe na khan bol gut he in noi lang han ve ki la chen advance and experimental setting ki ti anoi pen hen che la chun warning ke pen ten che warning ignore ball jeng in adon da jeng lang kho poi ima boi poi continue anyway kho son la chun che ka setting la ya tabang bang hinang yang ki copy in lang low export frame rate up to 60 fps ko bol lang low import frame rate up to 240 fps te ni he allo na ball rate ten na ball ala na video size to each na saw ham helo na a rate to a frame rate to each the bang hidam chu na mu thei pan de chu jo teng la export and import na ball lang teng la apan na um de che pa chu to a setting ka ball bang bang he na ball te de chu ka dei sa na he chu le tun asung lang in na lu taw te lai hen alin pan
alin pen pai plus son na chun lai lunga pai ga son na chun ti hong min tin teng las chalanga avai langa pa ha cha pai son na chun 16 9 pa ha son na chun cha lu nen lang yin che YouTube na dinga video sim na pa han khat pa cha photo sim na pa han chunga bet sa pha nge che photo sim na pa han khat pa i piham pen chapa ka mang kha hen kong ka ga he ta pun video sik na sim dinga langa ma sa pen pa na so din te cho video sim du he je ne han video a dinga ke lo he je hen video lang chen ha sei zo an ga te tu hin a video sim de dan he te bol tham che media ki ti khun lu ding lai la video na edit gut pen pa video sim dinga na dei pa chu i piham chu nangin niki download de hen tin te ka khana ken video ka sim nom chot he le chi la cartoon lim pa hi pham chega la do ta ding chuka bol chek ama sa kan ki chep na sa khat hen chi chi sim diu ham ta bang he le chi layer i te dam ti le layer ki ti che son na chen media mintin media khon lu le chen tua he athupi pen ne diu khat so layer ki ti ai dan o ma he chilanga ken to ka videos lim ka koi na pen ho chu ite ka bol ham te le green screen ka man cha ka bol hen chinang ho nang green screen cho man dan na thip te yong ai he de sena youtuber so hello le youtube man dinga video na si ma he le che ho he ade sena bell icon ho ta bang anoi langa subscribe hello le bi pham cho ho na koi ding ham ta bang he le ti ho na ga bol na dinga chun het ngai green screen man dan green screen ho chu subscribe bi pham cho nangin ki download ngai hen advance an ki download ma sat ngai ki download ting le na man the he chu da se in tin ken ki download sa he je chen tu hen na ve ti khan man dan cha tun le ga sei phang layer hen lut le chen media in tin media khon chi in lang ting le che ken ki download ho chu lai la he om hen te ka kana subscribe he ka koi no ma he na khongai chu lai hen koi da ta ding pat pan na koi da ti lai la in ho lim tai ti tawang lai la dunga subscribe button ko na koi dinga layer media setting la ya green screen nangin na ki koi pa chu chi kho ti na ga bolding ting la chroma key ki ti lai he ve la chen chroma key ki ti an chi la chen chroma key he akiman cha dan he main pen he chu lai dinga ka dei pen ta kha chu la he lo he dinga kho ta kha he edition ai ho ni he lo diu he ka ta san ji a kan se hin chroma key ki man cha ding he kain master a tu pi pen khana ka gel ja chu kan sei pi hen chaki man cha de dan che enable bol la chun ti hong mintin streng la che apum pi a ha na su kang te gut de ti a na kai de to kya kang set jeng tan cha ki chi zo lo a la cha la yong na ga bol the ti hong na ga bol a la ki chi se na hong do green screen na green screen pa tiang da cha pa ga so ma ha click la chan ti hong mintin ma asai si te ba ma te yam chunangin anup la lai lungaw na koi thein anup la side lang thimang ta na ga koi te ting la lai tik khu son na chan ti hong mintin ti cha thei de tai te wa cha hin chule dang jong ti a chu green screen an ki sim ho chu nan man thei pe de hin tu na dang khat ga vet sa ki lang tu a te ka khana fb am khana cha na koi no ma hai long le ban line ga koi zo te chi fb a pa chi hin fb ang green screen tabang hen ki download ngai ni ki download lo teng la chin nangin edit ni ki bol de hen ke nong edit ka ki bola a symbol ti dam fb a symbol pa ti dam kon ki download thu ngai nangin green screen a teng la min hon ji ding cho cha hen cho na bol thelo a le yo teng comment hen bol le chen chong chola in khil ki di hen tin tu ni a ka sei no nom pen wang he chroma key hi athu pi e ti chu ka sei do nom hen de a khol amang thelo ai lo le hello wong nom diu hi ja thang khat kan se hen ai ho chai le a he tan hello ho ding athu pi hi je chen chroma key chinaga shot ki ding enable na bolding chi nwa ka sei ki bol bang ma bona na su kang ding ti khona bol na la do de na su kang zo teng le na su niaw nom le na su niaw ding na dei chebe ma ken tebe me ka dein ai la chu tik ka bol ki e ki tan tu han ve le han hung do de tas tabanga hung do de ti chroma key ki man dan he ti niaw khat kain master an se yo hen tin chule layer videos achunga na ki no ma
ai yang le layer ana check ding lai media na lu ding videos achum dang khat tabang na et no ma hi lo wa hi le intro ti zo te intro lang hin ke koi no mo ai media na lu ding intro chu nangin nakisim thu nakisim masat ki de tan tin oh sorry ka kis bol khia nakisim thu ngain chalai abula intro na koi no ma hi yang na abul lai khona chot ding media ana lut ki ding media ana lut zo ting la chu pa na so na hi la intro chu to kya chu intro cham chu in chiu ting video chung ke play pai tan te ting la tho bell icon ho cha bo nang do de chroma key man cha de don le kind master a them khat run analysis ki ti pa chu athu pi di se ne chu na bol lo ala thong chroma key ki thong so na mu thei lo mai the je chen chu na bol te de chu ka ga se do no maintain adang dang hi se diong om so thowin hin la aban teng la video hin sim do hi je en che ne thei lo pen no chu hin se leo chun teng le YouTube ma dinga hi reaction video tabang hong kho sim bai ta khat he in cho itin bol lam chong aban ban hin se do hi je chen tu ni adinga chroma key to run analysis now ki ti khu i pida uma i pi apangam chu chu ni chu chomlom ta ga se hin chele green screen ko chroma ki ki man hi ti ki man ham chu tu a chu iga ave ta bin ga bol ta bin ho no ne diu ta sanin ne them the lo wa hi yang le ne in sei pi la chu ka ki no zap jing in di a chu gang chala kan sen he rong ne them lo mai the oi wa ne them lo wa ang la comment han bol la chen cha chong ki chi in tin aban le a phaje ma ola in sim de tan te run analysis le chroma key in say now to chan chu he tan tin ne the lo wa le comment in bol la chen ban ten ki chi ta kan sei pi de tan tin chula videos hi nangen na phat chum pi a hele share in bol pi nang like song in bol pi nang chu ga se yu hin tin tele na loi na gol a hello ai lo la mang the lo mang na chu video long se ta in share pi de win ko ma kong taw he tu ni ading in chan chan ga taw te ki mi ka bin mi dang se taw